dang le atun gemala di bedah sinan di pulang bintang meblet udah rapana letak kata baca menake tak pegat sabe adat budaya tak pegat menajir lah mede si kafe paling anak agama si dunan nyata Allah pelebe supaya sahih bukti yang nyata si dunan lebih Nabi Muhammad si kafilah dengan dipercaya dipegang mena dipegang mede si kafe paling asal neraka. Lebih kat pangkat Nabi getanyo karena mesidro yang kita pusat bulan di langit ditempu bunga Nabi getanyo gitu mulia lang sampai bagai bulan ditamam rakyat terjengang di kalan rupa di bedah sinar tujuh jiling kasabe kemaji dang le atul gemala di bedah sinan di ulangit bintang meblet udah rapana lalat nganjamo tanah jipio kani batu bo Nabi mulia si dunan nyata Tuhan pelebeh supaya sahih bukti yang nyata si dunan lebih Nabi Muhammad si kafilah nadahan dipercaya dipegah meno dipegah mede si kafe paling asal neraka dipegah meno dipegah mede si kafe paling asal neraka dipegah